so obi che wapomuden a na wache wade pa apomuden ya ade a ne bo eden nanso yemfa sika na eto apomuden ne bo eden na yemfa sika na eto so unya nimde ewo wapomuden ho a wo haw asa wate ase sika a wo de be kan ho aye bibi ne de kakra bi na enega na hasese clinic ba ko pa ewo dini abobra ewo animunyam na wadwuma ye ewo ho adansede bebre no eye ba ko pe 21st clinic eye clinic of our time kwan ya ofa so eyade kwan ya ofa so ye wonnuro ene ne ekeka ho nyina no eye adansoa enti enye nwanwa se ene onyankopon adom wo mo edin a eburu edin nyina so ewo clinic adwuma ye no emu eye 21st clinic ya kwada Roma wo ma gina so ne se men no maduro wo bra wonim yade a hawo no kofa bai se bia me mete hai miti na ye me ya na me no maduro bi ene gyaye enkyere sa wo so ti ye wo ya na akonom a ebegyaye ne ma miti ye me ya me nom sa do na gyaye no bia nye no na ama wo ti ye wo ya ene ti na 21st clinic da bi o kan se eno maduro wo bra wonim yade no na gina so anopa etum ni kana ko wo mo nkyɛn na yenya mepa ade ba ko na minim wa wo to ase twen wo usisi ukotodwe stroke yade wa wo so unua ukunu oba we nkankan abruchirefo ofra o ka kire se ni siremu hwe no a ode ma one doctor enkasa ye won krabata dunum Ghana ha nyina 15 branches no free call center number 0540 311311 number no raimo kama 0540 311311 na ko eneya woi wo Techiman Ade a utia ye doctor for na tenase ewo 21st clinic ewo sunyankwan ya so na police station dada regional MTT di no honom a agenkwan FM dada mu nchen wa na ubehunu won kona one won ko kamom na monko ayarehwe baabi a wakone nam nyina twa wo mobo na ebetimi aboa ama bibia aye kama. Well, Ade Akye Abia anope yesom na yesom no ensam bebre na abadwa so a ye pese yedi eho enkomo ye ba ye ntamu ha ye nyina ye nim se MPP amanyoku no nyame ya adom a ochena ne nachi adekye memene da ebe ya wo mu ne wonam ho apaso wo mu kwa abato akoto abayi wo mpanimfo a obehwe wo constituencies ahodo ne ne keka ho ede ama wo mo na ofhwe anope ya bono apuro ye mantam titirani a odama yokona no aye frɛ no owura chairman IB ode atudwa sɛ amanyoko no wo ma ye krado sɛ kwan bia so aba no de ye beto aba emuda ho pepepe emuda ho fan ye bewie no obi anya menasepɔ bia udi nkunim a wadi nkunim owe a wawe ɛwɔ abato no mu wɔse saa na wo mo adwen ho ɛno ɛyɛ amanebɔ a anopei ewo edwa eso a yedi emu enkomo na anopei amanbo biewa ewo dwa so a yedi mu enkomo ene se oman mra hye badwa wo mo apase eye emra eye kan se community service bill na eno no ba besi anan se obi di bone a na yede na akoto afiase bi obi kura na obi na kontokwa keke no na yede na akoto prison na ye bone ho ka obi wo ho a sebio ekomti okowia obi banche baako bi oche obi akokọ baako bi saa bone nketenkete wenum nyina no ensese ye de nkrofo kọ afiase sese parliament ayemra akase omampedede ne nsabe hyase ye wie pe bone nketenkete bi wo ho a ye be man nkrofo kwan na o ma ye adwuma ate bone no ka ebia Techiman hai ye twama say bia efiri ha kopem ha bosome miensa anopa bia wona abepra ho wona abesesa bola ewo ho wona abeyese wona abeyese eno no eho nsem ewo ha yebedi mu nkomo yebekọ nana opon checheku honom na afei yene no abo enkomo a ebetumi aboa afei asamba ko a trending ofa the ubokrata no a chronicle kra ayeka sa asem no ebi Interior Minister Yura Mubarak Muntaka ena oka se Mubaka ya unse nanse ye kan se nkrofo bi de adubone
a ye frɛ no met ye afa Ghana ha akopie Australia ama yache adubone no ewo Australia enkrata da so nyina kyerɛ sɛ ade no fa Ghana ha na kɔɔye Interior Minister Muntaka Mubarak say ade a aban mu nipa binom aban ye wo sesi ayo emu nipa binom wo mo ne boaye ema ye de ade no etwam aduro no twam de ekɔɔye anopai me pese di saa asɛm no ho nkɔmɔ kakra if you say sɛ ya mayani amere a ana nneɛma wei ba egu aban no ho fi enso nokore a pa ene sɛ aban no nyansoma obia enso esan sɛ aban no mu nipa bi ɛna aboa ama saa de no kontino egu aban no ho fi sɛ aban no so ho gu fi a ɛka Ghana sɛ Ghana ho gu fi a ɛka ye nipa yetemu sɛ Ghana no enti anopai dia ye kan sɛ aban a wotena se na obi di bɔne te sɛ obi aye ede adubɔne koyi na sɛ ye mo wo mu din na ye be kata so saa de a na kyerɛ sɛ aban na yi ni wadi nipa dodo a ɛto abama no hwammo anopai dia me pesa me kan sɛ menka sɛ NDC aban a wo sisi ai ɔbɔ saafo no ho ban ba me kan kasa bebo mu sɛ owura Muntaka ebehia sɛ nkrɔfo a wɔn yɛ aban we mu nipa a wɔn ho wɔ asɛm no mu no ɛsɛ sɛ ɔde wɔn din to dwa ɛsɛ sɛ ɔma Ghana fo hunu sɛ nipa sumasi nipa ɔbɛnten wɔn na boaye ɛma yɛtumi de adubɔne etwa mu Ghana ha ɛde kɔ amanone abusuafo asɛm a yɛka no allegations no ɛyɛ explosive allegations no ɛyɛ disturbing allegations a yɛka ho asɛm yi no ehia sɛ Ghana fo nyina yɛbɛsɔre ɛde atia Interior Minister Owura Muntaka Mubarak ɔse preliminary investigations a wɔn ayɛ ɛkyerɛ sɛ aduro met na efiri Ghana kopie Australia yɛntumi anche na Ghana na yɛkɔche no Australia no aban yɛ wɔ hɔ yi emu mpanifo bi ɛka ho sɛ asɛm a Owura Muntaka akan sɛ ɛyɛ nokora asɛm no yɛ nokora na ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ bɔne a wɔn adie no ɛnyɛ bɔne nko akɛkɛ nipa wɔn adi saa bɔne no wɔn de Ghana anim atwitwiri fam nipa wɔn adi saa bɔne no wɔn abu Ghana man animtia efisɛ nipa dodoɔ over 30 million a yɛwɔ Ghana no saa adwuma na wanya woyɛ no nya wo nko na betimi ayɛ o nipa bebre betimi ayɛ but the fact that say wo na wonya kwan na woyɛ saa adwuma no ɛnkyerɛ sɛ wonim nti sɛ wonya abanya adwuma bi na woyɛ na wo de abanya adwuma na woyɛ no wo de di bɔne tia ɔman no a sɛbe yɛsɔn sɛ wonye ɔman bɔfo a na minim word foforo a yebetumi ayusu ɛde amao ɛbɛba ne sɛn ɛna ɔman a yɛtim sɛ yɛkɔ kɛtasehye ɔman a yɛtim a yɛko enubɔne ɛnkyɛ bia na wɔtwe etwa mu yi ɔmampani Mahama etu mabu na ɛwɔ Ghana fo sɛ enubɔne bɛsɛe wɔ ɔmo brabɔ enubɔne bɛsɛe wɔ ɔmo daakye enti wɔntwe wɔn ho emfiri enubɔne ho na one breath ye tu mabunufo efa enubɔne ho another breath ye promote enura enubɔne korona de kwa amanone a na kyerɛ sɛ ɛsɛsɛ yɛhwɛ kwan a yebetumi ayɛ den ati saafo no yetu wɔn so sa na yɛde wafa emra kwan eso ɛnsɛsɛ Ghana bɛyɛ a transit point no Ghana ensese ha ena sesebie so nsebie nyaado obi koton na du bone a ha na yede befa enti die ne siye ema airport ho no yantumi anche abusuafo wa wakọ airport wa waforo car waforo alupre bia ewo Ghana airport ene airport bia no unim se
security issues no sadia esitie wo ho no se obi am facilitate amount obi ammoa wa untumi nko wanim da untumi mfa ntwamu da so to some extent me pesa me ne interior minister ya adwen se enipa bi boaye ansa na sa dubone no etimi atwam fi se nwanwa uduru airport wa belt cry bow no obewro ama ya scan ne nyina ubeyi belt na ama ya scan ubeyi mpabo ama ya scan ne nyina bibi a wo ho bia ye be scan enti no question say e ba nsen enom tindi twam yewra mampani mahama Ghana edo enti na ye to aba ede ma wo ne ya Ghana fo ayewo no wada Roma e kire odosonko a Ghana fo wo ede ema wo enti no emma obia entwintwan wakwan mu yenyina da yenhwe se obi di bone a yebeyi no ede ama okay abusuafo yebekọ ahoma no so na yakọ akodi enkomo a yekọ akodi no ye hye ase afri NPP amayokuo mu na oba MPP bono apuyi a opani a oda wo ma no se otitirani eye yewura chairman IB sada dodo na enim no waba ahoma no so yemo nkomo kakra. Chairman, good morning. Good morning, Minia. Me ba cho na no pe wapom te saying Yaman home pa bunti yen so ye da se ye to nsa frɛ wa waje pene se one ye ne kasa anopei wo da ubon krata emu na krata ya wo animu yi front page krata no ka se wo se MPP aye krado se aba mo beto no adechie abato no be free e be fair e be credible e wo ha enom wada Roma yensha se na yemisa se ahombo akora edi nkan ede kwa abato no me pa che wo mpanifo mayo akwakodro hen yo Minia da pa no akwenya odi amane na ligina akwenya so na ma chiawa chifu nyina we ti Sompa anapei mchiahin iki pa ni yana nanu mahimfo a beya Techiman traditional council on for the Yabun East Hangina. Nipa Nina free polling station, so let's try our concerns about reason. And the party moon paying Quina, Michael and the Panama Gina Fidication, so Ababa it's free reorganization, yes. Party Maya comport, yes. Na ya yeni BNC bia nti basabasa bia mejina sa kwanya so na ma da party for party se ya chere se nokre kabina nke bidie nene ya bi adwuma ewo MPP na me yesa ahboa yigina so a ati ya de kwa akoto aba din da tunene nda din ma to kwasi ada no. Right. Let's genetically so aka me strong team they were regional level and our regional executive committee but some for yes party so our party akana region one right na boss afu nyina about so no krena mianim dede ke unu je be ma bi obo modena na nyo no nko na ba ofa bi sta na chi no kre di sani aye unu je kan di bi ya de na ku ya no no mu pesi ni mu ba so ba ono ne ojo also you team very strong team are very ma it is super ne secretary it regional executives are mutual and opinion and Nubia Basso. Right. Mina Mabua Masu Ma Dimedi Nabidu for Potsy. Very well. Minia, you said the Academy. I'm in Sabbath, a Cotua Bar, the tunnel, as a dream. Now you're not so dream. Maybe na MPP, Ma, your woman is happy.
na yenka bomu a yenya no ayo senenko aten kanana right yeda se bebre wadaroma chairman yemisa we se sa abato we kura no sen na esi hia ewo MPP mudwumadie emu eko efa ninia ni sene wusi hia pa ne se yeyi ba bebehwe polling stations so structure na ne wo fam pa ni polling station then pa ni party then ni pa ebi sa so dada afikinam dike brayo to abano then be yem penin fo abeka abato so o fam ho na ye sa fo ye ifri ho ye to so the yi ba then so bebe bontua na se bebo sa fo nchidom right let's say executives then so ye baby nti afini edu about what mentioning abegafo a bebehwe executives a bebehwe mentioning so right then me edu best official nti se ka bia ni hia pa se then me ebi ginam ama regional executive wo mentioning right se ya yo mantem ha no ya chiche tumi hia ma behe then the bebe mentioning so that the lead children so party issue the abeto mantem ha na mantem ha so the children so ya dia akotwa na muni na akanifo no right national executive include abatu we the here party so mentioning ti here pe da be gina na by resofo diama party ya bewo yo mira ebio wakane sa no yenhwe wo se abato no ebeye free ebeye fair na ye credible sa eye adjective miensan ya waboso yi no nhihye ye be na mode agu akwan mu a ebemma yehunu sa neema pepepe te sa de awaka no yi ya nya ebemma yehunu sa ne se so sure minim de but let me cafe in the history of our party in the region. This is the time regional executive and now say regional chairman and any secretary and now executives are also hanging openly. Bia support to bia na bia so me my imagine say me gina need to make asama me right me interest you bia say oh madam for me ni kwa sorry yi na no nya ne nam o man bi ni ma me wi ni fufu ke be ma me nti ni nya ka say ni pa ba we right say o kwa bato na unya nhihye ya atisa Emma Bia to talk with him. The Cobasser, Babi, I hear me, reading him. The bay, the could not found. And I said, Sabina, the preferred candidate. And no, as far as and no, me, Emma, money, and he said, right. So I asked the name, election committee for me. Chairman be na gini se dia obe nendora na se be puku ne here die wewe na die na me ata woro ma enam sabe se huna me huna abatu wunti ne my imagine se me die ne nta die echi bidie banwe ne dia ye MPP ni make me na ye adwuma right candidate nke basa se se ebe kokorojin na ya asundie maybe na aye do right yo mira ebio yenim se eba no internal party elections a edru ba bia ye bewie no na ede ntawantawa kakra aba enti die na mo ye sabre ene abato nachi ahwe se enkofa eye ntawantawa bi ebe ha party no nkambo mu
ne fapem paa ne sɛ wode nhyehyɛ pa bɛgu akwade mu na sɛ bibi ɛkɔgyina sɛ bɛnto aba ma no na ohu sɛ nhyehyɛeɛ a bɛde gu akwade mu nyinaa sisi bi anim ntɛnkyea bi anim biara nkɔtaa bi akyi na sɛ ɔkɔ na sɛ ɔlu so a obɛnya akoma pa sɛ nipa he ne anto aba ama me na bɛnkusa me nsa anaasɛ bɛnkusere me nti sɛ maadi nkogo a mɛgye atom na mabɔ me nua na adekyeɛ yɛato adwuma so na mmom nea ɛbɛka kakraa ne baa bɛsi akara he baa bɛnto abɔ a bɛɛbɔ bɛka saa na ɛne sɛ no nso deɛ nyame adahoro ma yɛfiri dwumadi no ase naa no meyɛ video kakra bɛti dwa sɛ bɛyɛ partyfoɔ sɛ bɛma bɛnto abɔ yi mu no bɛka saa nte na kasa twitwiri gyam hunu akutiabɔ ɛne nneɛma a yɛtete saa no bɛntra sɛ bɛbɛyi no akwa na saa he ne ahwɛ yi a yɛbɛto aba awie no na asɛm bi a woka de to wo nua so asɛmdidie bi a wodi wo nua turo bi a wohuru no anaasɛ kasa twitwi bi a wokeka kyerɛ no no ɛbɛma yiyaw bi a bɛne mu a ɛyɛ kasa ɔne womɛgyina fa ne fa ka ho nyɛ adwuma a ɛyɛ nipa ɔbɛgye atom nanso akomatɔm deɛ ahwɛ yɛ anankɔba nti ɛnam sɛ saa foto a mede ma bɛhi nti bɛfae so far campaign a bɛyɛ no memteeɛ sɛ bɛdidi bɛ ho atɛm anaasɛ bɛyɛ sɛ twitwi anaasɛ bibu bi animtia na menim sɛ sɛ bɛde saa kɔto aban wie adekyee a menim sɛ yɛwie a nka bɔ mu he ɛyɛ den a ɛbɛba so naturally ɛfiri sɛ saa mmienu ɔnkasa ntia because sɛ wokasa tia nnipa he a ɛno ne ma adekyee wobɛwie no na wɔanya asɛm bi agyina so sɛ mememmra naa na woka sɛ yɛsɛ ne mmom sɛ menkasa ntia wo na me ne wo ne menasepo bi a menim sɛ nkogo de wodi a yɛayɛ nnipa yi deɛ ɛbɛha wo kakra na ɛno nso akyɛ na wotwe mmienu na biribiaa sa atoto akɔ no menim sɛ party ho dɔ nti no ne nyinaa yɛbɛto nea deatie bi nanso twitwitwiri kakra bi ɛbɛba no yɛbɛbɛto nkyɛre na yɛako apɛ nkonimdie sɛ bɛyɛ a yɛ nyinaa bɛka ho abom no adekyea yɛtumi asopiri abanya no yɛfiri NBC foɔ ntɛm come 2020 right me yɛwura chairman ebio yɛnhwɛ ne sɛ anamo ne aba a mobɛto no adekyea yi ɛyɛ part of the reorganization a mode kɔ 2028 and beyond sɛ obi yɛ delegate na ɔkɔ akɔto adekyea ba wee bia quality bɛn na ɛsɛ ɔhwɛ ɛwɔ aspirant bi mu ana candidate bi mu ansa na wayi ne sɛ ɔmɛyɛ constituency executive yo mesre ba be ko to abashi etu ahene ne efi ahene fo sɛ aba ye ko to nye yini ba wo ne to party mu yini ono de woni mu mpanyimfo wo party mu wini nada for ne regional chairman wini ebia sebe oyɛ de hye wini ebia oyɛ donko ne saa no yini me ne kwa asɔre yini ne me ne free ebusa ba kom nye saa ne sebe hye emum etumi ni yɛ pɛ ne saa senti denina nipa da ko yi da no ba ho den ɛne adwumaden ɛne pepa bɛwɔ de ma party ho sɛ yɛbɛtumi aboa me yakɔ pere abanya 2028 saa ne bɛnyina so mfanto aba mma saafo he nti saa ne no wɔyɛ wadamfo wone ne kɔ asɔre wone ne kɔ school wone ne bɔbɔ na wosoa wotirim wonim sɛ madamfo yi deɛ motoma no a ɔntumi nyɛ adwuma mmoa ma party nya abanya ne mu moyɛ madamfo nti sɛ motoma ndɛ ne saa ne yɛteɛ yɛ du no ɛnyɛ ɛmanisɛm ne yɛkɔ akɔyɛ adwumaden a pɛ abanya ɛfiri sɛ tumi deɛ bɛdɛ ɛbi sɛ wo paa neɛ wɔ sɛ woyɛ ma wo nsa ka biaa apart from kwambɔne so
ya esa wo ya de papa biya no bitimi aye na chiri no ba he na mfasem ene ebusuasem ne samsem ne bia yi ni na no ni hiamwa obo ano ne sa no yepe no right bibie bitimi atu no ho asi ho na wa ye adwumaden edi apre ekunimdie bi ama party mo hwe sa quality sin ne nipa obeboa sa nyina na wasa wo shefunu na se obetimi agina nipa nyina nim no amanka bomu aba party no right afọ ne mesere ho se onyi be na sa ni no de uyi no na sabe wona ne nya adwene mpo na ni se obetimi aye party ne djuma dia para Roma na mabua amanatini aba some party no na ye gina so 2028 minim second anakin the be supri abanya no ye free NDC for nsem o hwe de ko ya troka belu yo and what kind of say we the yenwura national mu ba kuntia wa na afa me no enwie wo hwe ba bia MPP gina sesi ya ye kasai nkabo mu ene kwan a mo be ma mosem Ghana fo agye mo atom se ye beto aba ma mo sesi ye no de we na mu hia pa ehia na mi na osha metimi aka de nsesi mebo se nipa bebe to aba ama ya yankunimdie de na me ne woka se sie bopre asa se bia mwa na ye jama na aka ye ban timi anwe ne aba no ti se be 55 to 60%. Yemum yi yaw ni na wo bi ne mu nti banko to aba ne ade hia kese pa ne nkabo mu and reconciliation nti ne mpanyinfo a yedi party ne mu mpanyinfo nyansa mu no dem yi flag bearer na manfo ntiase se flag bearer oba no wabai lejuma obaye no so pa if anye fanfare ni e babe hia proper reconciliation na ba na bi habe nti abi na no yekoto aba bankoto tafo hin ni e we se ye le bekasa na ifiri bepim monitor ke inyana sa wi dia ni na wasa se numbers in the Yamada Roma, numbers in the Yaho, because here in Yanum, Yankam, ya can in the past, yet the other, so now you need to it is in the bank of Club and you shall. You hear a pan in Kabum proper reconciliation. Right. Proper reconciliation. Now, Osha so for Juma, my year or reconciliation home, dia wouldn't dia waswate, ekoye. Oh, I hear a caravan. When you don't display all your arsenal on the wall. Ma binomo to 2024. Then a party in here, Sani here, better na Edrisua, Nick with the better, sneery, need the Hunicali. No, correct. I hear reconciliation, they do any progress I make it here. And the variable, we keep it to our chest, and possibly have been into Yampa. The other said, Yamping for ye, and then the big swaying a year, minimum, just as Oliver Twist. You have it, Tonkoso, Yamohodu, and Tokoso, Yamping for you departing, Yaman could do Yambre. Sabe se ufum bia na waji atum na wapacho na nkonpo amabuto yemu ba. Right. Mira, anope yeda asene nkomo a woni yedie. Okay. Ebujanfo ene a woti ye regional chairman edema ene PP amanyokuno ewo bono apuye yewura chairman IB nyame nhyira no papa o se enema mienu omu hia eye enkabo mu ene se ye be ma ekotodwemu aye mmere
se obi fom wa now they are channel na ne ye bo aben per na bibi ekọ ye besen akọ ahoma no so this time ye pese ye kọ parliament na ye kodi nkomo ye nsam chiro ni ye reporter na opon checheku ewo honom a obehwe enti no ye do be kọ parliament sese na de na asie ewo parliament a ye pese ye wuram na ye kodi nkomo yi parliament for apase a community service bill no eba be introduce the community service eba as an alternative say obi di bone a yemfa no kwa afiase enye bone bia na ese de obi kwa afiase bone bi wo ho a ebetima atwa ado ana ebetima ma o adwuma bi na waye abo oman no adwuma no instead say oman no bebo adwuma no ho ka no ye de wo bone a wadi no bete saa aka no ye be mo waye adwuma ate saa aka no enti eno no eye ade a yebedi eho enkomo of course ene abedwafo so tenase a yebedi nkomo minister baako a nokre NDC amamuo etoso mienu imu wo bo modern pa ye owura Kwame Agoja road minister. You may like him or you may not like him, and also another issue, but the point is papa no obo adwuma said they will see tata contractor for no say nya ministers nyina ma omo yes ade a nka bibia be konkan meba be kan ho asem biem na yensan kwa ahoma no so yensam troni ye reporter nana opon checheku ewo ahoma no so ewo mrahye bedwam yenkodi nkomo kakra nana ma che na anope ya pomu te sai oh nyame adom ya ho ye pa Wadaruma, two issues and a weapon so yatese appear free parliament aba ye pese odi mu nkomo echere yen de din kan ye community service bill parliament apase ena afi the bill the tribunal system no san ababio no wadaruma di mu nkomo echere yen de na akoso nkomodie no te san wo parliament fa sanse me ho Akwabama eye enkran pumpuni mantemu an mesei eye no kore enura enkomodie koso ewo eye omama ashebedwafie bra eye attorney general Dr. Dominic Akuritinga Ayini eti ma ashebedwafie na uyi nsimbia na enura como proba beto pusto na ndidikai chami ha osha tuniema wo mama shebedefie second deputy speaker ena na ose akunyamu inti ebra edu tribunal bill yimu ena chami hinankata ira aba kifos money babin ankasa beji akunyane na oche media I controversial kakra right na on pese bium be si tisenye ye pass LGBTQ bill no bra na wini ho ye pass bill no pass ya o sanso echi penfo adwini nsi bill no se wo se sanso hwebiu no nti no ani di ono ankasa ebe tra akonyamu ehwe se bibia betimi atoto na akwemu na domkuma ni rezi concern efa tribunal bill yi ehun right tribunal bill bill bia kwa ti se teteno na ye mana nan matran kunya kwan mu di asem ahemfie no bi na akwakoyo na we ni die ye no asem di bia ye nye te se ni di no ahemfie no any mantin bia no on be bom gumodi se ye betenya tribunal court anase benya tribunal wo hono ma ho ni bedi asem wo hono ma insem ni bi wo hono ma hunya se o si di no wo asem di bia ketewa mu na enkopie wo bia ye na no insem bi ba ni apega ye de high court and I'm so am a high court why ye ma won sente international si akokwan inti eno enkomodie na attorney general
ekoko pie mu ewo eye mmarahyɛbadwafie nra oni eye mmarahyɛbadwafie ekoye na dom kuma ne raise concern say saa bill ya opese wo pass anka betumi anka wonhwɛ eye anamontuo bi abanda dan ne tuye edifa eye bill yi eho na wonhwɛ kwan betumi afa so a kenu no mo nkwa ya de anka betumi aboa but ebra agi eyi ensem no ano no right odi na kuchemu say eye ne yase eye bill yi ye no amanyosem ewo say kwaye de obi a ejina ho edika ma sabini a woni bie ni a wo bie ensem kuma eye bebre na ni pega de bebe piemu ewo eye koto kesi mu etiemu attorney general institute chemu say article 142 ewo mamra ewo oman amamre mu a ekasa edifa regional tribunal ena article 126 no ekasa edifa eye district tribunal no any idea is so many so almost kwan ho betimi afaso nanso eye proposal bi edito eye chairman enim esra ne say committee a eye tribunal ano no advocate anka committee no enhye anka ebetimi a omoma ehu amamra amamra no ebetimi so akọ diafa eye emu ai no eye committee on constitutional and legal affairs ita ana ono no propose here na so ni na tanka sano bill bi a abai eba boama insemi ento tese ya eta kokko so asabi anka ewunya sa we se be piemu ewo high court no yebetimi ahwe nti yeba attorney general crampo edit to that you say tribunal lawyer eba be pass so ya kasino bibie timi we pay you dia ehwe emranim fo a omakodade sabi enya se obi a wenya 5 years experience name obi a was serve over 10 years obawo ana ebia make sure si bia kokoda no ewo man na se district bi mu eno so ya de ebetimi apoa ebio enya sane dom kuma na kaka se bekwa ko e se omo aban na abenti no omo fa se bia kwanya se bi so apa ko fa royafo bia omo susu se omo ni abenye wote so na tanda no makwa ko de dan e fasa enya dia ejetima boa ma se bi e perepeyo etimi akoso eno na yewra Tony General de to gache mi se no kure bia se ni emra bia na se omutimi bom wo modern pass so ine baba ye emra se ni tibia no kwanya Ghana fo ama mra sifatiye eno no enka me se omokwa akoya ade bia ni emra mu eno omo na nura ebe piemu ewo mama hyebedesi okay enti wadaroma wo hwa nkomodie ni nyina kwa awie ansa na yeje mra na tomu no na consensus aba anasa still ana departure wom minority namnefa and majority namnefa dunya me da se won ade ba kwa wo se yenhwie hu ni se dom kuma no numbers no endu dom kese no nti I have been be saying ba anasa speakers ni bisa ni wajitu se mre yem pass no enye omuma yencho munka na ye maye nti ni one person obeji to me ni one ka se no eno ne dia ya na wo fem nti dom kuma no echi omu sebi ema betin ebe ye pekra enya ade omu bedu eye dom kese no nti ma no se so omu nyina akokodi tumu ema eye asumdie etimi be no na nam so a yewra Attorney General broadcast we no ne central funds so din komo ewo eye na hyebedefio no mo church nsemu edi chen central for okay nana yedase no so na last one so a anope egi atrantwie yese parliament o masen pass community service bill sebe ya yede ba beboa abone die nketenkete bi no wo mu nyina da enko bompe so wa afiase eno nso obedi mu nkobo kakra kire yen ina me da se
On said, sir, and my way and ready and now a da and my ship the sea and sample crana, Omoko a year recess, and so etimi ediaba. Inti enna ye fast stabili e adebia e ba beboa ama yenuan mu bia omuda eye eniduefie ebu wonma wada wonma ani sem kampukura no wo se de hu ni tumasibre e be ebia emanim ni anase bimpukura ni udi case nation pukura woni ho anabia se bi we fi mu inti aya pe enwa kwakoye bibibi e wo nti e kwe no de ada no ba be share aboa ama san neman kipinkita yi because so ya ndibia no so etinature intinu ya debia ebetimi aboa na se bi olma bonin kipinkiti wa kowia ponchi akowia akoko anebi wa kwakowia obi bode ye de na kwakotu fish bebe sabili be ya dia eno so ba be share etima intinu san na mi no we ni de omunyina timi eji edituma enrano na shebe de fionu no asumbi etimi eba ho nti this particular community service bill ya party yin enso ebia Ukraine eba babeboa ama se dibia wura aya ekoso wo eye de biafie no ya fe ahye na ya pe omutumasibre right mini a kono na shebe de fie ebra yi fi na wochi yasno ba kitfo sino e ba bencha menyina odama shebe de fi ano e de enkrata bi free eye mampani akache ebeto pono so ebi ni se mampani e de eye July bosu ne de to so edu ene du baako e de esi wono ne se danu su branta ma etoye e ma e fa amanfo bi mo to na nanu monsedo ebi no so mpotamu atwi nwura de gu ho ebinum so asetina mu esesan ye ane baba ya rawusem no odi na minu ye si wono no se ye hwe mpra montin so ga na ba bia enti enkrata ne beto ma hye be fi a chame ne edi ehu e kire mra hye be fi wo no ochina eye July bosu me ne de to so edu na eye a empem bebre na no ye de eye akunsem ye ba mra hye be fi be di edwuma ne ye di na wotwe si no ochina no ye no one more beba ochina no ye ntena se e wo na hye be fie ne mum wa se ma hye be ni bia so bia nko ne constituency na 2 days clean up exercise His Excellency John Dramani Mahama dia to pronso no obia hye mfa no hye community no hye se eno ebetimi akosenti nyame adoma wochina enya ade ye betimi baba mra hye be fie ye nkomodi e wo ni nyina no ebesi enne nti no sa ana eno so efi eye chiame hine wonu ma ba beto pronso e wo mra hye be fie wonu mo right nana yebedos na ene uhwe parliament nkrata mu a order paper ene ne keka so asam kese be na wo ho a ene ebekoso no kreni o se na wo chimu no ena me se jumedi ye di wo mra hye be fie wonu no ifi da be film ni ntino yo pending papers ni bi wo ho no ma wo se ye hye na yetimi eboa passe na yetimi ebobo hu awotwe ya adoma awotwe fure ba wo say last match here kokobo yi nyame ya adoma yi film dey adoma say kan ni zenyo the film ma ye be fie right unko bi amaye me timo ma hye be fie ena official ni so no ye nya nkrata bia so mfa firo so ma ba bedu ana so ma medu ye eno ya nkomo bia mesusu sanke na eye ya wade yi ebetini aba mra hye begesi wono ama ya hwe kwan ya black time nkukuo no etini ebaye eno eye ni a ye hwe anim kwan sanse na nke wo se ebada no ebnada no na etuma bia ye bia speaker edede su da chemu se eda efiada ne memneda ye die su onu se nkoya fo fika pa ma mra hye begesi ni ntino ye hwe ebia nka ye bia ne ya wade die anka eno betima babeto pronso na fa yahwe na yedi emu enkomo right nana yeda say bibia ni a ye besen aba wo nchen bi mu waba adwuma
Meda Seminia. Ebushafo yensam chironi na opon checheku ono si yanemu Tera One Media na say Sompa Media no ye correspondent or Parliament House nkoma akoso na waboya mane no abena atena say abena na apom te say okay right Ade Akye yo enche ye besa yakwa ahoma no so na yakwa akodi nkomo e ba quick one ye menje wonte ho ne ana na oponche ku di ho nkomo kire ye tribunal ne ye communal service se ye de abai no ene ne ya boso e bia obetima te ho kakra na yakoye nim ama bibia aye kama enti yenhye eno enso Ade Akye Abia dwumadie so nie wo hwe obre na nwotwe abo ama pa ho sima emiensa ewofie ha abena mamenti o kakra bra ye ya ahobane ya san akwa ahoma ne so ejo na me dase me mo achi ma watifu nyina nso achi ejo so aburu na da yenwa be ma nso ase oponchecheku abo adwuma pa nya mihira no onko so ano ntena ho na de betofo bia no wonfa nsom Ghana man na ho se de ekoso no eti ha wokasa nyina da obonkrata omoba amane nyina no me bo mitinkwa yesusu se no ma bi se mu no ene ye o man chechire o man krankro enti se mra bi mu wo ho saa no a o se ye mra hye bedwafo no o mo hwe na o mo hyem kina na ye adwuma nkasa ndi aba no se ye wo kura mu obi wo ha se bi o ba nche na okwi aye bi wo ha abode nka no na nananom ho ye du kwa himfi a ebi mpofo no yetima odo ni nyina ye bibi wo kura mu ho a ebe ma ayen shos di ama afoforo a ochina bi no obi kura be sa de na ehu bi ebe hye no obe ya hwe yie pa enti anka no na chese manta ni nkrom na odo ne suro no na na wo ho so obe wi ade na esikura na enye bebre na enye ejiti se enne no a yese yeni ate yeni bia yekoyenim nso enne no mom na sa abonofo sem no ekoso pa yese ya so ade mu court no kura no esabisabi o koduro na anim obi na o man kakra bi a yese wafa ho adi nanso nananom de omo se emra wo ho amamne ne amane kura no yebema waye no na ema asetenemu ani asomdwe nso ekoso enti sa no marketing no so omo ya asa ne nananom tumi amomo omo ya me ya hyemu kina wo manyimu a kamso se bonofo sem bebre no to betwa na se mposabe obi etumi age obi nkwa firi ne nsam de no ne de ne nim se nipa no wakwatra so aboroso eno de se ye de no ko asemdi bia kese ma o ma no so mra wo ho no etim ne nipa no eche ne finchim pepepa eno nso ye behu se ye de wakwa die na sabi o obenti asomesi kwa wakwa die na sabi de wa ye no na emu odu boni a wadi no na ye de adekasi a emu odu na sabi aye prison na duafi agba pisui obi ko tu banche bodi em kasa ebi ha na nye sabi o ni suni ni ban na ho kire bi na ma ne ba ne sa na sa afori nyina sese o mu nyina kobo o mu ano na interestingly so no se ye de o mu san ko gu afiase ho a ye de o man sika ne san hwe wo mu eno ne yede to atade ma wo mo eno bi de yede to aduane ma wo mu di no matter how small ete no eye o man sika enti no se ye yesa ebe reduce congestion ewo prisons enti sika dodo a aban be se no se odi sisi prison adan bebrebe no eso bete ebe ma eka akonhoma aban be bo wo mo no eso bete ena bi ti se dia wo kan yenim se ye prisons ahodo nka prison de obi ko ba reformation ye okunya nsachra ne adwensa foforo nanso ye hwe ye prison no a nipa no be kwa aba na wasensene nipa no be kwa aba no na wakokwadre ewo bone die emu efi se ye prisons no bia akande enti the kind of reformation also ye nyama inmate no ye nyamfa ma wo mo enti nipa no be kwa aba no se na bone no ogina grade 1 a obe kwa aba no wa graduate enyamu ayi enti no se communal sentence no ba mu a mfaso a mihunu ba konso ne ebe boa ama bi ti se so Owoahene pa mi wodin sei na ade bechi na aprosifo ana se minim how on be arrange no na bi a court for na aprosifo
ye gina machi na ebia me doka kwan ho efiti bia sompa animu hayi filling station hayi sa sunyankwan afui ya de ama me se me no obi etwam obi say nya brawe no kasa afidie so no na de na gina ha na de wodoi sa fede no nko anti no ogina me nkoye sa de no biem ndi I think say sa communal sentence na de eye say ye be mana ba ebe boa ama nkrofo aye asua de ba bia statement no ni obeye de obeye ni obedi bone ne de obedi bone but eye dan ebe bo nipa so kokko bi kura na asem ko oyire bi ana oyire maame wase ebehunu na nasepa gina ka akwan na tag bokon se wadi bone we nti a wo ye adwuma we nti eno no ebe boa nti I think say niema we no ema o man chekere ko nanim ba ko a eye tribunal de no hore na suro kakra wom na ne nti ama minority for no suro kakra no ene se wo hwe tribunal na yenim wo PNDC abreso said ya no musi ye wo mo neema no na ehunahuna no dɔɔso ene ne ekeka ho ene ma manfo esuro ba migiri ye say baby ya practice 1992 constitution abedi over 30 years baby ayade aye adwuma bedo no uni the tribunal no e wo constitution no mo constitution say e wo say yetete sa regional tribunal no e wom enti I think say MPP for suro no mo so mo fears no e genuine fear because ne yahunu painti however yakoye nim emra sesa democracy no ye de aye adwuma ma na drum pempenso bi a ene ye nyina ye ne abie e wo democracy no mu enti nim say the tribunal ya omode basesei no enkoye the tribunal no a na ye nim say sabre no osha nipa na ewo mu nyina na omo ye nkrofo a omo ben aban no a na ewo ho sa time no enti bi te say we ye omo akan was say attorney general ma ye hunu modalities was say be fa chairman tribunal chairman for no lawyer panyina wa ye adwuma ko nkan sa lawyer panyine no oye hwan party be mu no ofiri because already no NDC can during campaign time no say NDC a lawyer for nyine wo mo ho no mo ba on be ba be pay inti no ene na ma MPP for no express fear e wa ha but I think say omo de omo for omo fear no to for na minim say with the guidance of 1992 constitution no enkoye this tribunal no enkoye te say tribunal no a na yenim no soja ban abreso no eno na ma omo suro kakra na afi appointment no ye man nye open e man enkoye say jury no ye be form jury no ye nipa omo nya lawyer for enso asem si a ye boa wo man no na ye ma omo kodi asem no aha sa jury system no nipa na ye be boa wo man no ye nhwe ye na ye amana enkoye 2 NDC meka de 2 NDC a se ye hu se nkrofo na ya sese omo ko ho no so omo ye NDC for nko a ebema MPP for fear no abam ebema nkrofo agye di se ene omo kan se na etie enti ye besere yemma attorney general the benefit of the doubt na me de minim say with the support of 1992 constitution no this tribunal na attorney general de ba no enkoye te say soldier for there na yenim no and then again baby te say ebasa te say atade na wo kan obi ni obi akontokwa asem kan mmaya mienu mema mienu bi kura omo kon ba ho mmaya mienu bi kura omo kon be ma ho we no nyansa nketenkete bi na omo anhunu e na omo akon na yachi we nom na edigina court akese na ye waste time kona brasika in this a tribunal no wo ho a nsem nketenkete bi no ma ti say ye communal issues no ombetimi adi ama asem no akontem na fe case bebre a akoko buso ewo ye court akese mu no atumi aye den so reduce so nti yena attorney general say na mom so o mama na nye two parties ana
aten say beboa ye na said you okay dear na sesi ayeti ayeke bompa say massa na so wonim ye manyimu bibie ni a na ma no sem a donkuma no nti a mususu se chabu na mra no de se achina bi no ekoba sa be na manyo sem you say atajemfo de won kana na enkrofo hu de ye nyanu ye mia no na mpai minority for fear ba ko na waka no yemia no don pai na so kana na group hu dia ene oh ye unti hu asem bi na de na sade wo kan o manga na mu a bibie ne de biam de nya kwanya mka se be se chechiro ma na mra ye mra na timamfo no ehu ba ye mu na obi ya de wo ka se Ghana da bi ade we de me ko hu I'm sure de ebetom na enye nti nipa no pedwe hu mienu de na bibie ni ase de wo kan yema partisan politics no kan kofom ye nwi o man Ghana ho se chechiro o man na nya party ba enye obi o se nyina ye Ghana fo na nso na se de wo kan de yi na udidi se ade we enko ba no se de donkuma no esusu ho ne asem no isi fo so de na de tie bia achinje bia so ni hu se Ghana ha ye ti ma sada onye NDC a ubenya sadi bre no wahunu ndi misusu se aban no kurampo ewo intention say what the ade we be create employment e de amanipa binom a ade a misusu ni say ense se nipa na omayi wo manim pi aye nim wo mo no unje ye onipa bi wo ha o ya NDC ni o ya MPP ni uhunu no atu unje o ya NDC uhunu atu unje o ya MPP ana ye wo binum so wo ha o ya NDC all right o ya MPP ni all right but se wonu anka nkyere wa ndi sa ankrofo no bi a wo ya lawyer fo no se yinya wo mo na wo de wo mo kɔ sa positions no wa na de mba se ni ba ni nanim ya no ko tena na ehun se sister my na bayi oben mama nwoko oben mi anana enye atentene ne no nhyedansi pio se de no mayama ebinu Ghana fo ebinu ye gidie no e ya to fom no enti ankrankra so bi nso ye kofa obi firi ba bi de ne be ye nso a party me ye ne penti bani fo na ya bre na ona me bua wo ona me pia wo ene de okoduru hwei say okay for the boys ene ne konya beda ho a na muyama party financier ene na this is the what is going on no ekunye asomai na nso ni gina kwa NDC MPP na okaka no aka ne say eno ne asami tisi yasom de anka yemba mu na afinchem ne nso say anka ordinary person bi ehun say ono nso ti ba bi obi anim di o na kwanya ne na ma ye ka yemfa sa di bre ne masa afo no ne anka yenyina on say da bia se to abawie so be yanka yenkyekere man ka obi amra me enye na MPP NDC so na ekosi on say Ghana ye haw ne ho e honom na ye haw no wo on few unya party ba ye de ye appointment no ni nyina wo mampani no a ote akunwa so nye mampani mahama asa na meka no said ya Ghana ye nhyehyɛ no ote o mampani no ote akunwa so at a given point in time bia no ono no wo ni the major authority over be 5,000 appointment wo Ghana nyina ono nko na eye enti ena enipa bi no mu ka se o mampani mahama onye yadom na nka the biggest legacy wo de beja Ghana for nye constitutional reform constitutional review commission no Professor H Kwesi Prempeh committee no wo ma ye wo madwuma wie recommendations wo de ababonti nyina no aban no nyentum nanka reforms wo ma proposing nyina no not all the reforms anyway ne ye papa no ye nyentum nanka ye reduce wo mampani powers no bi especially in the area of appointment no bi wo ho a ye betimi dia ma public sector commission no wo mo no betimi aye amana ye fe eno no o mu yi nipa no ye aban na ote akonwa so hu nipa kora the kasa no nye bebre ba se see minim modalities LI no ye de ba betro samra we yachi no LI no betre how ye be yes appointment no anyway but eno nyamaye no ye ma indications say be ya say aban na attorney general mo prepare LI no a omo be hunu the thinking of Ghana for e was ade no ho so that on betum de ni nyina ahye LI no mu so that obi a ye be appoint no no ba me I am all for tribunal system no if you say and no be reduce the burden
on higher court no na fe unse obi so o ha o issue o pe ba bi kura ko kanasem o cheke o te yenkuro nketua bi afi na mbefa ka ko Techiman na ono amumpo sabi o sora no pay do de man ba to de na adi akọ school kura woni ndi se tribunal no ben ye na eboa mane ekoso nti let's hope and pray nti na ya bom pa ye nti o man ni chechire ne de amanya sem bebere no so be de se de okan pani mra no nudo na akodi ne ho nti ma mra ne de se de zu se ye mo akire nkomra no na na ye betumi aye ama na ye yi a ke no ha ne ade a ye bom pa ye stress ye men ebekoso jojo ne nkwa ye se obi nya onte hu asem ote hu kakra no no obi su de ye ya ka manwu se atantini aye adwuma kan sa ade ni nyina kan nye pepepe very well enche ye bese nkwa ahoma no so na yakwa akodi nkomo ba brother Philip nso atena ase ene nkomo foforo nso ewo ho ye wura kwabra minta akando se cabinet amane kwan agenda 111 no yenye ni nyina ya yi beye aduasa num bia ene na ebeye ni enti omo so omo nyene nyina so omo mpese omo besa sika. So the question is nipa no so omo hia sa ya resabia no ena eka ye di kan ya bo dada wa agenda 111 no no etesen eno ho nsem wa ha jumade no ye live e Facebook Sompa 106.1 FM we be join yen jawadren kire wo ne ye ni nkomo wo let's get interactive afi ukọ YouTube Sompa FM live na afi bibia ababeka ho we o say Kofi Ketekre or say hi, I'm DJ Ketekre of Sankore Infantim. Please, you do all fantastic, great job. Please keep it up for the good work. No, Nedia and no, yeah, what they buy no. Okay, yeah, try say bekwa humana so ba my brother Ache and sana yako ahumano eso anopay. Brother, good morning. Good morning, Nana. Now, I'm going to say, that's right. Wait briefly. The new 2 laws are not a parliament. I hear man and many attire when you also on home back when you non-custodial sentence, and the other one here the reintroduction of the tribunal systems. Where your judicial architecture no more. Nana meda CP mechia na nanuma trankunya na afi machia ya panma software ban muslimi fo ne wona wutie Sompa titruni anopa dwumedi ya chi omo nyina right nana yes sir but mesha asia free say omampanyi John Domani Mahama ya omotunyum bi Mahama is the hope of Ghana something like nyum na depa na enyum na sa akoye fans ena as a party man o moto saa ba saa nyom no de mitumi na yenkomhye okay na esan susu ye encourage say ma President John Dramani Mahama se Ghana betimi anya a turning pointer ne pen yiso de ntia ma meka saa ne say ni pen yiso no wanya super majority unprecedentedly. That's right. As I say decision be opposite will take bia no betimi ateki amo mayetimi agina yi Ghana nkoso no nye just mere physical infrastructure and then this is where near brea or more year na 24-hour economy those things in here because emra and she say I back sa niema no ntinia me se o man mu no and yenya ye ho adwuma wi individual bi obebe bia will be compelled say obe follow that amount maneti anya mpuntu no correct and here baako the tosumi he has nothing to lose he can say damn the consequences because one it's on one making a clear say enya de say certain we so a obeko biu he will not challenge the constitution he will not trigger any laws to be to his favor until the obey so be make sure say own skill bibia ebe mo no ice water na so until now no so okas we twa party ne to kra no amoma na akoya oluzo hwe because here nto abama ni biu obeke bibia biu the highest positions say what Ghana ha nyina wadibi any position bia se nipa du pinnacle assemblyman pinnacle MP pinnacle deputy minister pinnacle minister pinnacle the vice president pinnacle president wako wasabe di another president no wawie it now no mind we ne destiny se betia turning the fortunes to him for the first time no leader
and it me challenge abrofo on reparation. But President Mahama standing with UN put that thing forth alongside the foreign minister no abrofo na jiatu. We should favor President Mahama de ba akonya so a me who be that because enye is all free akonya so first one no ye to nyom ye pradachi ye to praye ye bonidua ye ye ni bibia pamono saade no obi nko ensa amasa de President Mahama ko bae vote edi ni free on wapa benya emo na spiritually no President Mahama is well positioned so man we enya turning pointer I believe say nyambe busa because when you bibi bia na mebo na baso otu adamopa andagama so ye niam bebre sa amre ya wo kan nyina na wo se ye nyina old parliament no previous parliament no ni nyina na e bakra na bo so mo de akyinjie sa because number no na bembe ho to muti maneuver constitution see e be change no na review na wo se ye ni nyina gina President Mahama so eno ne assignment am gise nyamede ne ba se omra meboa na se na medwene hu din na se reparation se minya ka me president bekasa from the look of things no hwemu a de omo pra ne se yebetimi anya boa bi na ye de adwodwe ye kra ba me to me ne ni se yakoje boa eni se yakoje so ye den de ma abrofo no ya abrofo no de ma omutimi ba ye be hye so no e wo se ye pesa ade no enti se ye exchange programs in terms of a nearby ye study environment na yema yi ebe boa ya eno no forever you know more sign forever because how could you even 30 or 100 or 1 didalion krana trillion kra di ebede ebesa sure ba yenya de a forever na nanom a ye de wo call ya ye hye won kra so hye mo ya no ombenya perpetual fulfillment and ya once we need akoji scare because scare the brace see na so onu ni ho na nessa abma be sisu no mo ba na so mo anya super majority ni ade na sika ne be sa on be chedi enti yempe ne ma ye exchange programs e bi aka papa ya o free mu apostle kwajo safo ye no mo nyina striking yes ye ne ye exchange program and ma ehia for cars e be ne ade no e bi a percentage no ye de ba percentage na mo de eso bete aba ne be fa because ade omo ye omo konko asumu no aye ink da ho aye etwa eda ho forever abeye indelible in scar into at the end of the day no so go akwaji ade enkoji ni boom nkate no because spiritually yeji bibi yeji once the kura from a bibi bia and there no omo ntem bia no akate President Mama was so die papa ko niam e koso enye nyina sa hwese ya agenda 111 uyi 35 dia yedan Honorable Kando so the emze o yin afutufo. Can if I go yi dia cabinet na ma approval. Na me see, so answer na cabinet be ma approval and the other out no ati e komodi ka koso ase mebo. Ye bibi na ye mo ni so ye ntimi nye enyi wu mfiri mu da. No correct. Ti answer na be announce ni ye di wu komo awia ma waji atuma answer na o ka say ma so because me ma o reason na kire say ade we anyway emwa. E say wo jitum kra waji na memene fe so Dr. Baomia omudi e-levy ba wa anya ntum. E de mo bia o so wa anya ntum because ne so mo kan ni before ni after nyina say no onyi ntum. But cabinet no kwajitum. Wo yi ne wo afirim. Enti di enti na okoyi 35. Yesi hospital ni yesi no man nyina na enya na. One, am my employment. Two, am my health care needs na e be amanfo mo party for. Mo tinya timo party na ba be duru ba yi mo friend say ward for. E ba health omo di aba form nyina. Health no hia mani pa ombenya pomde no ko select yi bi. Na dia sa aka bi na moto bi na otima ase de yabo papa na mo de ba ya. Primary health care motor. What about here then? I do ko yi hospital ni bi afrim. E ya o man ne dia. Ka say no, this time around ye ni nyina, but ye ni in faces. Nti ye wie ni area. Next man ba beto so you don't say I'm going to select it because hospital a primary ni a fundamental need. And yes sir, oh how many tu kwa yakọ work up na ka say we bi afrim. And the two, wow hwe musu kra na doctor to human ratio no. Our fam, we need the hospitals. Say the baby, and a macra, and so even one for no. Everybody wants to run there. So, brother, ne argument and say yes. Omo pese omo ensure say public funds no. Ye be put to a prudent use. Now, ya avoid spending beer, expenditure beer unproductive. For example, they said the MPP for shall say
agenda 111 yato apete bebre sika kom ba yentumi nwie nti come what me no ebi emma yen productive result aye pe no nti ono ne de ne se o pese me ma nkwa ti bi o kai wa kwa betia yi ano eno topic ade ba it me you was ma ai sika anyunu sure auditor general support sika anyunu a o ka se onye public when it comes to health say a boka e ma nyunu se de kura e better than say they call corruption mu. That's right. Mo per diem mo use per diem fuel ene ne ma mo use no ene de enye waste. Okay. What are you talking about? But brother, yeah, agenda 111 na nkasa no. Osha the planning, the thinking any the way almost started no. Na because senka ye shase na ye say ye won fie 9 afi bia ye besi bia mienu afi bia ye besi mienu a unyi senka ba na bia yetime awie binum kura ma ye yisu rather than say ye so ani nyina gum cho enu nti no ye minister no na ye so obi fum kuma ye mfum nwa to buy no ma anye ni yie right so you streamline it this time around nya ban kwakra na wo sesi ebinum ho a you can go into partnership with private individuals. Sure. Say we no ye pesi ba now no ye sikasam ni nkoyi nti ye de ma wo nana ne wa che 60-40 or 50-50 and as yenye no build operate and omo obi bi hand over this how to carry hand over that is why I know me catch us we need innovative inspired leaders and you just nya dantan is ka kokko ba no e yes go office bi na to say the minister of one yes our party aba na ya ma opposition yes ya to apete ne de e your mind most government here there e continuous process in fact all kind constitution now part of the constitution I think chapter 5 no or can say aban bi obeba as far as practicable yes e was say aban that no near more no so we kra enye constitution kra they can naturally we and na kire say as o man adwene fe na adwene ne ye sebe ye mfa ni nyina nya dwuma na we nya ade se constitution kan ya ade e the taxpayers money aye ye nipa na anhya ase ni ade but the policy is excellent to get health facilities advantage position is excellent argument be anim say one de buy na say one de buy o hyase wan hyase ye de omo ye eti na maba no say prosecution wo mu a mo ho ye den na me attorney general asem say ayi operation bi ko anye ni ya ye nipa de ye den you holding responsible but the project no good me can just say MP before no mo one of the policies of the buy say one district one time kind of mo no be so me use and then one district one factory ni nyina ye good policies by implementation no man nya de ya na nyama basasa ne say ho biom ko tutu ya ni ade enti better no waba no eni nti no waba no oba be ye ni yie imagine no bo akando it mean handle process we ye 35 okay kra yesi onya wrong but to say e basa ye we still resources ne say what now use ye wrong. You don't say that because it we need more. So agenda 111 ko still say swa. Because baby to say in Nkranza North. O share Nkranza North no nyina big facility health facility bi ani ho. Say obi ho kire no a the nearest ayi St. Teresa's Nkranza ana say Holy Family Techiman. Enti no that enclave no nyina say omunya a bigger facility be the best. Some you are bringing the government to the doors of the people. Now the government, you know, yes, campaign by way of development, but also sustainable, we improve a lot. And then the friend said, you are bringing the government to the doorstep of the people. And this one we hospital same hospital same Holy Family to be a church so you cry. And now Techiman is growing. Even in fact, Techiman cry in the future. Example, for Charles said, "Don't they be a teaching hospital?" Achakra, this teaching hospital. Yeah, how your madam can't be born with the hour we are not paying some more time than the baby. Yeah, teaching hospital. Yeah, you never be university cry, Cassia, full-fledged university. Sure, and only ya buy the waha. Say any winning ben or more development and can see any young money deal for Techiman University. What will say, Oko outside the country? I do a more to me, boom, pie, say. Obu southern part or man northern part because everything be on northern party be and it be southern part right
I make us na ma kra na choki no because no be any say ho na okwa benya ne papa and see the be bad down han e bomb migration kra so te because ni pa ni wie school no benya adwuma ya han ma dey ntin no so okwa akra ana otia na say ye development wo ha onya sa pa pa bidi a okwa akra na kodi sa pa na ye de he and the American say na say ko ye ni sa no ka say ye bi no e ho see ye ni nyina e your mind sika policy ne ye enya MPP ni and some development ye de ode ba ye nti bia ye 35 ni aye ho adwuma I think said the next government obano also wait here framework ni nyina you wait here private partner public partnership no PPP ye na so ye de aka ho ye be invite a man from ye interested in some person more pretty ye so simple na Techiman I say apart from Holy Family no do you know private hospitals are a lot of them. Dr. Poku, green leaf was about new leaf, no? You were Dr. Kesse, you will be one more. What is this baby? So, say, Holy Family no quantity means several months for internet, you hear more. Arms Hospital, and new destiny, your baby, almost still crying, you're able to contain the people. The be our corner report your call, there'll be any peguo because a environs in Eba. Etina na the day and now buy a crown send and I make us say sa motor year we ya so primary health care so office we no a waste of resources who say we no e ho hia who say we na be me kadia sa na introduce ya na so nya Canada ba e say wo ye ba ko permanently a obi anyusu motor no asa konya accident a now the day no dey and one ye no eti esa say ye need resources no see yede be konipa no enai asenti no ene yesu saa means na yede be ye na now no nyame ado na policy ni so abie na ye initiative bia yenye ne face by face do kasa ko mu ye ne faces dia me ne ba say me yibi ne me jades ne dia no we need all of them me da say mamentio at a quick one on agenda 111 na yenko yenim all right ntina na pede brother okay anasifu ekwo school da church ma yetete wo mu nti we nyina emeba adwuma aba oman ana afem so no said ye oman sika da bia da bonkrata bon dawro esesi attorney general ono kra si a donkuma se empam no ensu yiri sika ya banka se wa ye eno susu se bibia koso a enye yie Ghana Lotto National Lotto Authority sika esi anu wasted fund a oman sika esi anu so ye bohu dawro se omo so attorney general ene ho nsensem auditors report the audio basika na ekoni babia ne na ne namoni nyina ne boa no a ade be metimum ni ho ahehan no na da bia mkase se esi anu enkoyi se Yesu Kristo beba anase wiase be firi ho no apomuden suku nsem ya kwan ahodo enye ene de ebedi eno na nipa hia wasase so eno the foundation of your life ya bra bone ye nyina sesi a bibi ya usesi ya na emfa se nyankopon so mu anase ye emfa nko ba bia enye apomdifo ya ha na ye do beko ni akitakita wa edu se de wodi a ene se de ni nyina kambrabo ne ho wo beko ayine anipa etimi hwe ne nkwase mpa obeda so nti wakwa awo so yesi enya ba bi ma ne nnanti na wahwe ne nkwa nka bibie mu apomde ne betimi ayaje ne nkwa no na wofirimu ya wonka bi nhemu enti ya bese mpanifo ne ye health minister says de okay de adawro ma nkwansa mra bi na se ye bese sika nti yenye ne nyina de no de osika wo maimu a da bia sika yira da bia ban sika da bia o maimu sabi o omo firimu kra pensioners kra omo nti ase kra mo da so agya katua sika ye san ni padesen ta say de o right enti ye besere ye mpanifo no se de ehia ye no munye na ye nyina yakoma nto eyem na sabi ade chi a mintimi ma ho ma gisika nto aduane ni nanso mi kan mi ba bi ma hwe ne nursing school enti se hospital bi wutimi ye na ye ni ye na kan de gumu a eche onya adwuma ya akwonto bebe a ye kwei Ghana anase fo okọ acheche fo okọ de entia obi e ko pe adwuma obi e ko pe de wadidie ti se o man mu ye betimi aye enye bumpo na ye nkakra 35 year timi aye na aban foforo nso ba nto aso anko meyi na nanke ye koye nim o da bia ye tena ho se ya na bebo ye kanso da bia nso so sika ni bi nwini da bia sika no bi fifa baabi a ye hu omo so a e ko omo ho hwenuro hu nsem a wuken Ghana ye ntumi ankyere o oman bi atumi nti eye sa no a eye na en card pan for oman hu. Okay, yentie honor interior minister on that story no na yemra na yemetra den kakra ewo.
enti na ne ebesere omo se we ne fa no man kyekere we ne hwehwe e de afiri omo ho de omo ya ebebua timamfo ama ye nso ye ho ahenhan ye no ya kwan ya yenye ensupa ebenya anom apomudin papa ene sabio school adan ene school papa ye nyina kakrakra na ye tim ebise wa mu nyina enti obi afa ne bag ya oso okopedi obedie obi afa ne yi oso okopedi obedie nso omen si ye nso ye timi ye de na ye so ye tim na nso ye nyamfa so wo so a I think say betur kwan kra nya ni bebrebe so anansa foforo nso kra beba oman mu a ni nyina nso ye enti ye besere o mu da bia sika ni ho enso yo beti no esisi kase ni abodin kakraka ye sika no ho nso no ya ebi nwuni na da bia auditors report yentimi nye o mo esusu sika o man sika kodu o mu a da bia ye do mu ginam e wo court ye koba ye beje enso operation hwan ni yaten committee ni nyina nso ye sika kra ya na ye de ye denti ne yemfanya de bebua timamfo ankrankre ne nyina ya ho nto ye mo de mododo mu a na mo tiaru prebom framam na mo kɔ ɔman foforo so ɛhɔ ne yanya na nanka abɛkɔ mikɔ Dubai mikɔ sam ho yade mikɔ yike mikɔ sam ho yade no ɛnyɛ nipa na te hɔ a ɔyɛyɛ enti yanso mara so a ɔsɛ yanso yɛyɛ bi ɛde ma yɛ ho enti yɛbɛsrɛ de ɔmbɛtimi a ɔmo nya nkakran na we nyina no sɛ mpanifo yɛ ne saa anka think sɛ ɔman no nke yɛkɔ yɛ nimu a ɛnkɔ sɛ da bia yɛti ABC mu yi hwɛ Techiman sunyankwa hwɛ kwan a ɔmo ayɛ sɛ de kwan yɛsi atuto na ɔnam kwan ho kora wusuro wobɛtu ani ana kyese ka bi abɛn kora ɔba betwa fa so ne nyina yɛ ade a ɛmoa yɛntena se ma ade no nsɛ yɛ ansa na yɛayɛ ne yie enti yɛbɛsɛ sɛ sika ni wɔ mpa kakra bi ɛbɛso soɔ no ɔmo nyamnya ne yie na mfa adwuma mmra ɔman mu na timamfo so yɛ ho ntɔ yɛn kakra yɛsrɛ ɔmo ɔmo ne oye minister baako a me ankasa de true aban NDC aban oye one of the ministers are managing adwuma ye ho pa oma uhun seriousness ewo adwuma na oye no mu ode ahokeka hye adwuma no mu ono ankasa ekodi contractors achi ontena sese obi kura mre na report ansa na wadi akire and sese waka kire big push contractors and say true wanye adwuma no sade ete no kra ye beje ofiri nsem o say the thing na e wo ho say obitimi ye adwuma waje contract 1 contract 2 contract 3 onye nuru baabia na wasan kopɛ contract biem this time onye saade no o hwɛ sɛ wayama contract no kita baako a yewie ansa na waba abaji bi enye sa ompene kra na wo ye adwuma bɔne nso a oso sika yebetua mpa yebete so mpacho maminti okakra wo owura Kwame Agboja sadia odi minister no ene sadia frequently no or sra contractors no ye nimu nkomo kakra nana wa sema odi wa o kade so eba na say if eba first grade eba kwa na yan say obi ye regional minister obi ye metropolitan municipal chief executive no mo ye project we kira this will be no ka kira say almost toilet we was toilet way afọ be kokobu se mom so akra na mo di free buy ento mo aba abeje land AC do ano no MC no kra woni ni ekoso na say ye kase ye govern man say na say ye bu man say ye fa ne ye ko because one no e was senka nipa no oba be ya ade a ansa no beduru ani bibia na ni information ni bibia no aya available na kra so de abafu yi wo ye boy ya power send mail di amano nti oba no bisa so check your mail no oba connect details ni bia wom nye bibia nti o for supervision enti now no papa so oba so ye ya first of all be bia omo ye projects no e was say one we in charge of those places na so oba one ye regional minister any may your money at the court kodrum se sunya akwan su ba bi o se he okwan na akwan adwuma o ye no awon se minister no dwidwi nche bi ene o ye na akwan pa but o ye ne sa obebre first of all o ye ne sa obebre ene saying undimi nko rounds bebrebe for o were no akwa because ene kura akokora ka wom o kokora MP bi ene regional minister bi no mo su because koduru a omo fu asem ne ade shift it did obey say now no one na big push in the first place. How can somebody get 1 2 3 4
eba ne saying abre yo procurement processes wo ebra you want information wo nipa ne so oba be gi adwuma no kura na ne background kura yenim so e de no akokonya for enra me ka kire wo say aban hawo enye opposition aban hawo ye no ane party for o officer no afre hello yes you knew aha e oba be contract so ade ba ko be osuga kope no ndumi nyenti fa we kan ho eba sa onu anim say govern Kofi Kwame Agboja okay onu anim say e obi ne pushi no ena you kwede man o wa no friend say me am road minister what me am road minister me ne president akasa to onya favor won anim say nipa na frɛ no obede no attend ne down na nanka ideally no yesi dwan yakɔ adidie maaya enkienka bi yemfa bi nkoka nti sɛ nipa na gye baako wo de sɛ obetia or capacity obetia emienu no wagye baako ni yɛ study no na sɛ nneɛma nko yi eni sɛ nkɛde foforo ka no ɛde no bi akonya mienu miensa afi na minister send yi na sɛ minister no kwa you could see say he is no hands on adeɛ na ɛkɔ so no ɛnyɛ ɔno na ne nsa kutam right sources bi puli nneɛma ɛmoa na ne nyinaa mu no sɛ ohun mu a ɛnyɛ problem o for supervision purposes enti ɛsɛ now no on streamline nneɛma no ɛnyɛ problem sɛ so mo manya 2 3 4 based on NC mu du no bi kura sɛbɛsɛbi o no ne president here na akasa no wanya ɛno no o trigger entrega right do ben say yen compile baby o mu wo bia no ma o ministers metropolitan we ko mu nyina ahya wase ɛnhyɛ ase sɛ o mo bow the supervision so course na eba now so course o koni pa no so wabaka say masa me dey mini problem bia wonya wo source but adwuma no dey me make sure so obeye na why because this time they need the supervision saa de na ekoso no de nya de ono no oni sa tumi so betia stop no outright because obi okwa president ka ho o hwe bolle de ya president ka so ye personally involved so make sure say saa eyi na ye no stretch no be koyie e di se ba sa se nipa okutamu no na so ye nipa wo miles with the president and I feel so go benya bi obabi kura mpokura so a yes o wetie nya bi obabi but eno nkire se adwuma na mo onye enti me sere papa ne se o de on tutu ne niam yie no mu nyina wonya because de ekoso se we mu yayi ni ade because se kedi bo nyina bam na contractors no so o ma gye adwuma na ono no ne nsa ne kita adwuma no mu ayese oye ayese onye no eno so waka ba wo de ye at this point yenti minister na yemra sese awada roma believe can do the work within the schedule we give them. So those who are giving all sorts of excuses across the country why they cannot work, your colleagues are working. We are in the same country. The cost of material, the cost of labor here is not different from where you are. So your excuses will not wash. You better get to site and work. And we are reminding every contractor, every site went a few months ago and threatened that if you don't back up, we'll terminate. We haven't forgotten. If we return and you have not reached where we are asking you to reach, there's always somebody available to continue. And this contractor has proven that our review of the project and our verdict, he's taking it serious and have worked. Enti Yewra Kwame Agboja ose contractors na yenyina wo mamu wo mu tie wo mu binum ye adwuma enti mu amu nso mu magye adwuma na mu nyeye na mu nsa wo ho no mu hwe na mu nye fi se contractors na ye adwuma no ne ba dwa wo koto ne ma wo so no ho ana mu nyina nso ekọ enti no mu nyine mu ho ansa na contract no yebegye yaje brother quick we be wrap up on that. Yes. Na mama ataba yes any year can say omonji ya omonye ho am na age omonye no because one mention di bia so something we had so mention di right. Secondly so no say the okay say we mu contractor no eto bi on ma nana ade ba kwa ye nhwe ne so pa ye the backdoor negotiation backdoor negotiations okay that we cause intimi nya no also kwa contract on the face na 2 billion no be share chire ho why negotiation ni nyina wi as a contractor na o say also opa adwuma na kan say 30% to us let me say 10% to they say no obekọ anaso obeba ohwemu an ye yo so okay o de no a chance o ade de say we kura betia delay me ne minister bekata no waje right backdoor negotiation na ekoso no because some of them no dey your party no inti yabasa na omu giska na omu je oso we de no na ye party no tv party ni aba power so anya adwuma no to de ye nte so ko omu ye negotiation ankasa na nye 10% bi first na kickback yes 10% atwam
Right. Nti ama obi okwa resources o de ba be ye adwuma no. Resources no kwa no endu ti so puli more. And I will say na man so ahye say wo ye faces. Wo ye face bia na wo certificate aba. Na wo ba be ju sika. And the first of all the okwa face no kwa sika na so wate. Bosi okokwaji yanzu no a whole lot of issues. And a two, esan say party for ni be involved, gurus ni be involved the man in intino. We no want to call straight. The one is say ya no be send the yakọ. Say who say niam enkoye. Ti nana media dey make nyina say one side affair. We a contractor near the adwuma ma wa. Since I was waji atum so be ye ne de. E wo say we ye adwuma no. Ba papa yi so pa one ne nkofo ni nyina lazy. Aye MCs ni regional ministers ni ade na supervision any report no cause because ade bi on you said you use media no when you use media na bi on man na nsa na kutam na mu aden me da say abna minti o kakra na yemfa di awie na politics na ye kanwa ye chechire oman ye chechire amanyokuo ti so mo wa adwempa sabe fa ye ho a na adwuma wunim die no sabe ye nko ho oso ye contractor ento amoso say oye minister yi brother Ken senye partisan politics na yede cheche omenyi nipa no baagi adwuma no wa hwe ne nkratam ne su ne banya sabi aban kwa nya mani sika woni kapra wode be ye adwuma no ansa na ye tua ne ka denti na mode sa dwumadie no ma no mo so me ka ya kwan ne yapomde ne yesuku nsam sa ne de na ka ye besro mo so mo ni na ho esi no Ghana nso no ya se enyi su ni ban bi ya dwen no mindset no hene se anye na selfish interest na free ho ya de ye hu esi se abeba ye no wode se adwuma contract ya koma broni bi so me yanka moam to mamu na mo beka yegu ha ye ni adwuma yo aban ya ba wode adwuma koma obi ma yegu a wagye nso se wonye report wo sa ekunipa hwe nipa akwanhia kase aya medwe ho accounting fa unim so untimi nye uni ho ahoden uni ho sika de enti na wokọ ni nyina nsama aba na aba so musim padwuma ni bia ye wakoya gye ato enti minister said you can say bebi wo ho na emu nya din a wo mo badin ma na nka kra sa wa anya beja frinsem wakọ pro wonim say binom acha o mo nya na uzu say mo ye oman mo nya manyoku a e wo sa wo gye na ade made wo gina ne nan so wo ho akande anana obetumi aye no waye ne kama ne ati ye nsafiri ho da bia ye twa ye ho saa we didimu saa na mfie wotwe na kyese abetwam na mfie na abetwam na o ma no ha ne da so te ho na aba foforo aba na akwan ho haw eda so ha o man no ne da so akwaje ho sika eda ho akwaje ho bosia enso ye nwie nti ye nsafiri ho da wanyina na ma ye nkɔ ye nim no da bia nkasa da bia mutu kwan kwam no ne amukɔba mukɔ hunu no ma ho no ti saa na mo ye mo dia ke da bia mbɔkɔ amomoni agye unum se ntimi ye wokɔ kwaje ye den senya peti nsam ne yedi kan enya manyosam ne yedi kun ye ho wo mayimu a ya so esi anu ya nkasa kura no ye kun ye ho ya se abrofo bedi ye so ne ya de ye ho so ya bibifo na nkasa no esi anu ya be ye ho atamfo a ya ye se wo mayi ade ehia ya koni ebedie akwan so wunu bi betu kwan wa betu kwan ya se ye wakɔgye se wo be ye wo so a wonya susu so a wonya emu na wontimi wo kɔ ye den enti ya bese se minister said you Kenya so ye sa mo mpene so ye adwuma said you oba na abashi na waja baso wo nipa ne nya na onu so oni ahoden agye fama de wo ahoden obeye nipa no nye na onu so oni ahoden agye fama de a obeye na sa enubone a ye koche wa America yi brother kan sem na ye me de pa was in the spiritual realm no adoma ewo omampani mahama so no eso Ghana ye bro 30 million abaya betena konwa so wanya aban ma dom yama aho akwanya se bia koye security airport koye security ewo baabia na wode saa 2 minutes or de somo man no wode aboa ama obi etumi de edubone afa Ghana ya ntumi anche no nipa no kudura ma no ne ansa na ye eche no interior minister say nsabinum wuwom na omo ye nhwehwem de ye ntie no kakra ye ba brother meje wadwen kire na maje atanso adwen kire na afi yakwa ahoma no so aba. All the weapon detection system is a hand one that was delivered to us by the German government, but because it's a hand one, using it is more difficult. Because it uses the human discretion a lot. Our men are on the ground, like this Australian thing that you mentioned in passing. The Director General will tell you, even as of yesterday, we were still interrogating.
a lot of government officials. You have been Minister for Defense and you know the importance of evidence. It's not everything that I can put out at this stage because we are still investigating and we are still interrogating people. Because there's a lot that are not adding up. You could see that there's some involvement of some people within the system. And we are working at it to try to reach out to as many people as possible that we think might have played one role or the other. Because even if you put all these gadgets, remember that it is going to be operated by human beings. So if the wrong persons are sitting there, you can bring all the gadgets in this world. It will still not be safe. So we have changed our modus operandi, the way we operate, the way we place personnel. I'm sure as former defense, you might have even heard some time back people complaining about the way the rotation and all those things. All of it is to make sure that we secure our borders. And Mr. Chair, even though you've also been the defense minister before, I want to say that one of the biggest challenges that we have, in my view, is that, like your assertion, can you just focus on Kotoka and Takoradi and Tema? We have 48 legitimate crossing points into our country. 48. Right. Ebushanfo yedamo ase. Eneno a wote ye no eye Interior Minister Ira Muntaka Mubarak Mohammed. Na sa edubone met no efa Ghana ne koye. Baby ha dwen enye ne ena obidi edubone afri Ghana ko. Baby ha dwen eye se who watches the watchman. Empanifo a yenka wo madwuma ne se yemmo ban na sa ne ma wenu yebesi ano kwan no. Say according to Interior Minister, say omutimi boa o say omo edi omutimi boa ma omo de edubone fire port ekwa. The question is say oman no are we safe? Yeda ye na yebetimi adam ye ne akum yebetimi anya gidie wo nkrofo a abayama wo mo adwuma a wo mo ya aban adwuma e de boye ho ban no yebetimi anya omo mugidie se omo wen yen said yes omo wen ya na at a quick one mamintie wadwen chance na mako brother ho enom na minority no enso aka say Ade a was Interior Minister man kan sa omo bodin say asumasi obenten omo ne dis adwuma no renting for your pen no 300 million US dollars sa nubani a wo kan enana edin o edin pa ye be say mpanifo na daroma sa mpanifo e ka ho bia na said ye kwanu a de ntina ka ye manmu so yete ha nubani fa ye poto ha na tumi abewura manmu ezi a western of kroba konsanye na no ese ye kwakira manfo mo tontra ma do tu akototuma ye kunipa nipa wo ho obi otini ba bi odi ni nkwe etu aboba kwakana mo firi mu enti o man said ye meka no se ye ni abere pa se ye be kikire o manhia na ye be sere o mo so mo na ye de ye hyebra hye o mo nsa se mo so mo be som yen mo be ye mra wo manmu enti ade a enye na be se wo man ebe mo wo man anu magu ase na emu mabru so no ya sei no ade na ye ma bambo no mu enye pampe na ntimi nyina ne na so enso obi apesika. Interior Minister say bambo no de he utintim fidie se den ya nipa na ye aduma no eye den a ombenya omu ewe hono na I think say the national conversation no was say ye nipa ben ene sese ye fa wo mu e de ko ye security system no mu because ye fa say we security e wo port we security e wo ba bia na sa ototo adwuma se de a then enye nwa say nipa bi a yaje o madi ko betima atwa mo aton man Ghana na etimi unim say aton ene o mani nyina na utim bibi boni ebesi a yase bambofo ho na befa ebeba enti se ugina ho na sabiska no de enyina pesika no sika no enyina pe na kwanya binom yanam so aye pe no na de ye bia ye bebu ho atenye o no correct o meyi wo mu nua bi wo fase binom enti at least masika no nya ye de bebreska de unya ye den so hwe kwampa obefa so enya o man ya ye nyina kekira unim se bambo bibi ahya wonsa na wagina ho mpanifo nso aye de o man ahya wonsa se pani a oju hu de nyina kwa asore
na wo yɛ saa de no yɛntumi ehuna ma tumi afa hɔ akɔduru ama ɔman bi so ansa na ɔmo atumi akɔhunu enti nana faman mienu yi to sɛ ne ani na sɛ hwana n'ani abɛdeɛ so ɔkyekyere ne man hwana n'ani abɛdeɛ sɛ ɔdwene manfo ho baabi a yɛkɔkyere no you see de yɛdi agorɔ enti yɛdi agorɔ bi ne yɛdi na asɛ adeɛ da bia sika nso saa fɔ nkora mehu deɛ ɔmo ayɛ mehu ɔmo sika no deɛ ɔmo de ayɛ wɔ man mu ɛdɛn na ɛbɛdɛ ne agya deɛ yɛ nyinaa wo na wosi wiase na ayɛ dɛn koraa no a na bɛgya hɔ akɔ enti yɛnwere timamfoɔ ho na yɛnhwɛ kwan pa yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ yɛ man no sɛ da bia yɛka ase yɛdi akyi bɛkasa saa na nso bɛkasa wo na anya yɛ asanka wopɛ sika deɛ wonya yɛ because deɛ ma kan yɛ fa so ba no deɛ ma interior minister anasɛ ayɛ sɛ minority raise asɛm na yɛde di nkɔmmɔ ni sɛ edubɔne deɛ nyɛ Ghana nnɛ na yɛtɔn bi ɛne sɛ fritete da bia yɛkye ba we na akɔyɛ the security for na interior minister na ɛka ho sɛ nipa hunu bia na ɛka kora nka enye hu ba interior minister ɛna ɛbɔ yamane sɛ ne siye no ɔman no adwumayɛfoɔ nsa wom ansa na ɛkɔ ɛna ɔka sɛ government officials nsa wom Indeed, idea. Who watches the watchman? No man say I do see a name grabontain. So be born be wrong, man. I am penny for any amount of fire. What did you mean? When I see Moton, ye. And interestingly, no, Nipano, baby, or there at the end free beer. Quite of us on it. So what fire port of Penya? Even belt a crab or crowd belro. Am I Intino, I am tempted to agree with a year interior minister said, Ubi boye, so ubi a moi, Nkebe then say, on bet metro Antina, your best room, when I babontia can, and them sumasia air console in your and baby, the best say, Yenina, samu. May I say, brother, should we be worried? Say, nipa yɛde security ahyɛ wɔ mo nsam ebetumi ayɛ adwuma interior minister akane openly say ɛde akyerɛ yɛn ɛyɛ asɛm a sɛ yɛfa no ɛyɛ yɛ dadwene sɛ nipa ya trust wɔ mo with the security at our ports. This is how they are behaving. Nana, first of all, no, I think say first story no road minister and interior minister. Indication say they are not as a senya and grepo at the because one has say from so and say to say government officials be woman and me more mudin no crown because Ade a wonim say unyanya the full details of you was certain a EB honoma and it's oka you could have ended say yes the issue is being well investigated. Na individuals who may involved in nyina will make sure say they make be ejina na they all see a bondi ne yabo but so come mention say government officials we were modia even is here can allegedly news you were supposed to have mentioned this because at the end I international in na West Africa subzone nyina there's a problem with that met now can yes na a concern pa say be out say ye major area per Nigeria the omo lab ho amu produce saade no Ogun State ho na hye out say omu company for no say last May ya kra omu CZ bi na end dey over $300 million kra omu CZ still into we no we are transit no na from Nigeria and South Africa ha no omu ye no omu dey aba fa akọ o kai a president Akufo-Addo was no nyama mienu no omu dey boy so bo money laundering and drug kind of transit. I'm the boy so bo pa European Union ye deeper money laundering ho pa. Ya na claim name by one na siaba. And do we mu said you can yes Ghana ye borders no porous. Immigration system no. And yema of them. And young because Australia they no use X-ray examination. That's what we go deeper because a nice chako and you see they go baby. But I don't really need it is concealed with something. And your idea no kwasem say ampa ombeduru ha no na nye ne and yet ne we na ba we kura no we na me anya the breba the bia na want to say is here say omuchi gold Ghana sika and dollars say dollars na than fake
And Ghana scanner they are correct. Or the Bank of Ghana destroy. Gold no so they are correct. In the Ghana scanner the ama Bank of Ghana gold the ama gold board but dollars in fake. So as in and the issues wo ho. O say wo de he ho obekwa ba we ye beko ye na case we be see changes bebem. Uni ade e kwachi kokin. Bebre MV Benjamin. Yeah see konkonti. Na nti ugina we o man pani ko for time no. Ye wo ho ya we ti konkonte ho na go ayi ho akoke ho a ye hunu. Omusi o se de fidie mu. And here for investigational purposes. Ba sa de ne konkonte ye di konkonte da. Uti konkonte uhu. Ade ne da ne ye se konkonte wo ne pampan. Konkonte wo ne pampan. Any other substance biya so wo ne pampan. Ye se ada ne konkonte. Na sa konkonte beberebe mo go fa firi hifa. Afo be mu banche. Afo be banche ne ye. Why banche na ne sa konkonte no. Ai ne. Ene ya antrake o ye wi ese ade ya destroy. What destroy no ko he. Tina mka se papa no na se nka onya abotre wo ne utterances ni bi mu no. Because mese nana mo wo ha mbedi adanse mese case with the next time be abontin bi o na adane. Owa be ka say no we didn't know we just say it was an allegation. I just say obu say na e de brofo akata so. Because then sabi wo ho no ekutamu a wontimi body. Wo body a wonye interior minister bio. When I'm coming to them, it's a issue of concern, a holistic. Now, you say, at least, say dinner, hey, aye, immigration, aye, bia. Now, say, there be other can who will be a one brofo, no visa brofo, no me in young coupon. Now, cocaine, now, Okran, and away in Ghana, wouldn't cocaine. Investigation in one way, investigation, I want a casa. So, what is Adibia or brofo? Ness, a brofo, no me. Oko Colombia money ade omo dress omo ye kra Ghana kra ye nya na dodo sa omo no omo ye no massive enti immigration bia no omo de ba kwa first omo de yi kwa abrochi de break koduru even US omo airport so bedru wa New York wa na de omo ti twam Heathrow airport omo de twam ko na emomo no ubeti ya ma be se o ma tag bi ma metare wo ho said you okay we panyan fa nkwajeje saa ne emanu say ni nipa no bedu no no atim maneuver na ade kwa fine ba se sika akra obeje ene ade say we yenya ko bold na ye panyan involve o reputation ni wo fortune say what building na aye crashed right and into no ma ye ndi sika say nana o how ye na mu nyina ye sika ye duru end time because sika o and we so one display certain level of wealth bia just ye ade kra we kra ye mfrew enti ye society no so e na influence ana sade no because ye nhwe the source of obi well dabi ye de an say ye praise obi well and say wo bad ya say wunya yi uti say him or the day na eba TV or the day na eba fridge na sa fridge ni TV no dey ba ko free hiva right akwa ni gold mine ono awono ye hu so ye adwuma no ye local or like local my friend say local government and we hear Juma. All of a sudden, also a power no watch TV mawa. Ever no kwenya free ya. Ono nko na katua ye sen. Katua ye sen a wote. Abaya mo tu se aka 2 days amokotu amanfo tu ska good. Omu yes ka way. Na so nyes ka we nyina awie. Na also ope chairman, also ope this. No tu yes ka ni nyina awie. No owie no obi say oh media yi bia ba beduru ayi airport wana say ayi your immigration your. Fra no omunyama onvre. Obefre. Enti ya wose ye careful mo amokoto aba ma amanfo a sika ne de induce mu no won say wo so no ye nyina na wo so wo influence that no unconsciously we mu na bedu wo so de eye pinnacle as afi de bedu ne poso but an chance ye free pono so chance free baabi tenkete amojije ne wo ha wo so amanfo so is all because of money no and one na bedu time na akwa ye kese because any pan no discussing so je na de nti in that area no so said ya na earlier submission na wo kan say omampani mama ye well positioned say obetintim niema bi foundations bi dia mayen issues around we no so no then obetimi aye ebebo not as or no aye as in person but administratively. Okay, good. Interior minister no, defense minister, foreign affairs minister, and yes obetrono kasa say right now ya pass ade no
what are the measures that you go akwa because one say ye chi amanfo nti na abrofo mo chi obi no oye wicked kra omunku no omo source out information sa no they are building the technology a we be see amanfo kwan because nipa no in there this obi okra kokuno kra na ye omo ya obi okra prosecute because nipa na ye hwe nimde na owo na ye beti adrift bibi like atai mu no wan mu ni ade ade nyina ye nipa ye chi omo a entina ya na mbra ne ma kwan se koku omo outright anase link omo no they will see beti adrift information from they are building a system because we are faster than the security officers. Some of them are use no right true no a true ni niam use no cry and when any Ghana police there. So all these things in a bomb you sources no nipa omo yesa obi okra na enye se didi baba public eke but yetimi ye track no enya information from this time the interior minister no niam esi abebo hu de ronya ne ye pe ekwan abeya saade no because I know no sounds that because say West Africa there's a problem with that. I know you raise concern traffic drug issues and I'm say dangerous also very dangerous it we say no enye just sika no obi nya free mu nko but how could the bre adasa any dia dey bre o mine no enti ade bia on the source enti now no I'll say investigation to the source then yes so at least your resources ka cry on your bed and you bebo your ho ban na kura dey there bi kura but at least the barest minimum. Now emphasize tag and metaya who see they had a transit point. Ghana has been tagged as a transit point for a year sad drugs, you know. Nigeria crocabos or the abefa. Omu Google mba bebrebe ni na you be an about the agent papa nebo. And don't you know your source, yes, as if your sources, you know. Obi okwa in Nigeria with a Ghanaian passport. Or the coffee I say or locally. What you go? I said, "Me cry no. Ni nyina so bia edi no." And I say, "Na na side we say who edi am for a simple man pa." Okay. This one doing fast. I know. Who no normal just as we see. Answer no. What cause damage to the nation? It is oyen or ya. Minia call department or because Ghana card no. Your foreigners there. Foreigners use Ghana card. Minia call a hono wo kwa kwaje foreigner ni nkuta no. Asema wato ho. But I was obi or China for your China for Ghana how obi ani mo muche bush wo Ghana for na didi o mra kwaje pepe samo ma wura ma ko hu padinfo no ma yam no mo say ye nsase ne ade enti no mesre say interior minister not only announcing not only investigation but for policies yam go down to the root of it not through that yam build a strong policy be friend way legacy project more no say obekora say interior minister ba no timbo no mo na mayetim ni niam agu akwa mu a na sa de no kura nsi timi antwa mani nsi ni we still resources yakwa investigation ya ko manfo di ye betimi asia no to the barest minimum me da say bebre Facebook no so Prince Kosa or say Osofo loves your submission. God bless you. Enenia ekeka ho enyina. Well, abusuafo at this point there ye bema okwan na waba abekere wadwen. Nye ye nko na ye kasa, ye no na ye kasa. Wonso oka ho bi enti ya akere wadwen. Ade akye bia adwumadie na anopa bia ye de dwendwe oman Ghana ho. Ye dwene ye constituency ho, ye dwene ye municipal, metropolis ene ye district ahodo nyina ho. Enti hye no nso. Afa na ya hye ase ye guso kakra awia no ye awia de no ye firi ho de aba anopa enti se mo ana mutie awia nyina no eya muntie anopa no enso 21st clinic for na eboye chidom anopa yi wo mo se woto ase no etwe pa tumnika na bra na yenhwe ye beye waduro kama yenura no nsu enam sayade ententem ye bie ekwan na tom sabre nkomo ye die nyina obetima aba be kire wadwen ewo ho ye de enkomo fa enuboni eho yede enkomofa eye tribunal yede ba ene minority for fears a omonso ewo ene enkomo ahodo bebre no yede ehon nkomo ubetimi aba na abekire wadwe number ne ye 0597 994994 0597 994994 oba na waba abekire wadwe number ba ko biom 0509 438 461 0509 438 461
na wabɔ awuram a yɛbɛfa wadwenkyerɛ ɛde aka ho. Facebook no nso wobɛtumi akɔgya wadwenkyerɛ wɔ hɔ, ɛno nso yɛno ɛbɛkyɛ. Isaac Techi ne de ɔde baeɛ ne ɔse ɔde firi Amsterdam a ɛwɔ Holland. Ɔse good work, Nana. The truth is, a lot of Nigerian men here are using Ghana passport. Enti no nso no eka ho ebi ubetimi de adwene no ene enkomo no aba abetum ewo ha na yetumi akọ sedia ewo se yekono enti no 0597 994 994 na wode enkomo no ene adwenkyere no aba. Agenda 111 hospital health minister say there be yentumi enye ni nyina bebo ye kadodo enti wode aduasanum ne beye adwuma wadwenkyere. Good morning. Hello, good morning. Okay, ubetumi aba na nso de adwenkyere no aba enti ose yentumi nya ni nyina da otwam biegu na waye bi eno na yedi ho enkomo anopei eno nso no ubetumi de adwenkyere aba ewo ho enom. Big push no yedi ho enkomo. Minister say yade a no kwasem nie contractor wanye onema ntentem adwuma no yeje afi unsem ede ama obi a obetumi aye adwuma no ede ama yen ewo ha na ohwa big push no wontamu anase ho dwumadie ene enkomo no ekosen ede emaw akwan ho nsem emumode mo nyina anopei ubetumi aba ene ne awate ewo da ubonkrata mo nyina kra no ubetumi ede aba ewo ha enom. Brother yenhwe we mfiri hotel na yenwie na afi mi nkodwa so nkodi dwa kakra ene ye yawada ntia se edi dwandi ye ne munwie na mo matumi akọ enra meyoba how rezi. It should be about drips. From the explanation, no, I said drips, no, yaboka egu in the sense say, was say initially no, na banning a funde, but say funde no say no, a ban we buy no, I say machine no, say nye MP no, and na MP no various constituencies no, wamuni binye sika to fuel egum dia. Machines no abeye white elephant project and I say idea no fantastic ya de bebo ye kwan nkurase akwan ketwa ba ye sisika ni honti say emfidie no nyina no aba beye white elephant meminti wadwenkyere kakra ewo ho ya boka ato agu nana medasipi ya more canton we but I believe say me catch it o say da bia me sister wa say aban na yi ba kwa mi hu ya ne say one private companies and as a private individuals no kita ho de mu say ofem diama na ebre and then obvious say abaya de bia ye de ba ya na so hwe no e ofem say nkransa food decide say enka omo de no nka omo de be ye omo de be ma han because obe han ya and say ya ba she omo sa and then so be hange ho which can but ni and we pay because obi o kra no de kwakoye adwuma no kwakoye adwuma ba ko bitia fa bia sa kwakotwa adwuma adi sa attitude na individually na we yetirimu no and the problem aba ma we ni na management na ye den no entimi no na I believe say now no say wo mo kiremu say nka wo mo won even say bia district and I say regional kra enanka machine no number bi ba eba ho eba regional number bi nti senka wo hia na wa ba abeje na de akwakoye adwuma no aba na bia bibi kakra no watua as a district and na bi no I think say as to some large extent na hia because the honest truth is fuel no assembly ni bebre eni sa muscle no so betia provided the fuel say you can kwa be adwuma frequently. Secondly can so maintain maintenance no say nkwa adwuma man say bi kura ye de man han kura na say for a long period obi ama me han ye ho here maintenance, right? That kind of muscle no assembly ni be pray no mu ni enti Ade Techiman akwa de your strength is nke beti ya manage ne kakra but we say Techiman North omo revenue kura omo nwo no eswa
Inti I believe say drip no one semono and na man call inti now no media mi momu di asenka private management here dey ebem. Okay. Say bia ebinim bi the best strike inti assembly no percentage. Almost nya percentage. Na bia so bi person oye no di ye adwuma omu be because ya na private individual no so no he na de so na ni ku ho. Ba de abanya de ne ye hwe a okokora na say invoice no say 2 cedis a no akoye na 6 cedis di aba. We wan say sika kura manya kura na oye. Enti I believe say kana policy ni fantastic but abano free so no ono ode ba no na ye won niam wa hye any policy anu o use that because that time cry e cry no we mu na assembly no omo common fan cry for a long period bi e cry na ba enti ono no na o sa ma say obetimi di aboa ma de na rane ba we no ba no mu hu de omo si omo niam no policy no omo de ye adwuma no so omo ka so omo de we kan wana na and o kwasem say assembly bi betimi ebi susu entimi enti now no kwa be ya o the assemblies no betimi no want to be at Techiman South ebetimi a Techiman South the and will find a way to maintain it. The Techiman North here they can also come and use it. Sam Krasa North to craft is almost to me and manage your money and no be use ba akwa. I believe say enti now no here see a better nasi was adiano because a good idea. But the maintenance, the fuel, and it will be all crying up, the be our one, the kitu money the onyano. Say the drop no inti be glad you come to see the be glad be good regional administration because now a guonoma one we are the no better ti ase inti e idea e ho nsem kan dey bi o am so panyin ko dan ko resign ora ni Lante Vanderpool resign because at the end e bibi pa ba na ya meka say ni be say ni hia entenase e hia consultation ni hu kwan ye de be because ye nya akogye aba e na ya de pa. And I know say from time to time we will need those machines now. First, no assembly no ko high a boka chichiri die etofu no mo de aye. But no me no from time to time. The idea say every day bi anka e adwuma kra dey fine and the problem dey go. But from time to time this one we so maintaining e wo ko so go tofu wo be wie e ho sense bebere no. Na consultation omo hia bi. Omo hia bi. Already bi no. Right. But a good policy some machines in the here. Was say because sika assemblies no be de be fa contract ye be ma contract no. Yes. Say ye strategize ya. Yes. Ebia e betumi reduce you no na ye de amana ye functional. Yes. Ye communities no because ye communities no bebre omo hia big contractors no say drip no ye adwuma e betuma reshape omo kwan no e de ama omo amana ye mo trouble kakra e de ama omo okay Abraham means obeka kakra na afi me ne mu nwie na menko edwa eso nana said your brother kano ade no du ba bia ye ko han bi e be ye ya kwan enti we na ba no ye hia say ye be consult ne atena se hu semfidie no aba no kɔ no Ghana ye sika ya o taxpayers money ye enti adwen o mo de tachi de kɔ fa mfidie no ba ye no onso ba ye mo ye ntete ma Ghana mabru di obetwi di obeye sei enti ade no abedu o man mu no na si abansesa be ya mo so ma be na me ken say o man no ye be kɔ ya nimu a enti de na ankesi kwan say na na kɔ fa ba na say me dezi ame wo ho a me ba o na say na kwan ya ofa so ade no ba ye no se si a woni hoi kwan be na usu se ye nyina efa so ade no e be ba e mo ye ka na be ya tanse na mere bi du aye ko han bi etua sika do so puo e de be ye kwan no kura enche te si anka yanka se ye nya bia ka die ne die ene ye digu akwamu a e be tena ho na tena wafebo na se du sa mere no a ye ti sika ko han obi de na wo ko han so kura na ese ye a wasan ye ni ye ansa na odi ni pana de akoma no ye de no ye babo ho ban na ka esi wa ense ye na emre no du a ye de aye adwuma ama na boa ya nkasa right na isim say no ma we nyina na ye kan so ma na ye kyekyere no nka ye nyina adwen to a zambi before kofa ba na adwen omudi tagen de enti omudi ba ye no ka think say yes no say mere bi bedu ye hia bia isi ye tisika ne akohan na ho nsem so akoye bebere no ka ye we ye dia ka de ne entrance ne nyina me aba na akwa ho nsem na nka ye wura fiefiem say ye ntiotu asempa ne taku mfidie no wo ho ye hia fu ye hia maintenance ye mfa me de nka metua mpo ka metua na ke dia ye ya akwan se potholes ni akwan do bi mu ho a ehia singa ye be reshaping na timfo akwan ye be dia kama so ni nyina mu no ye da so su kwan ho fidie so aba ye hu se de be ye no ma ye ni fidie na tena na ye tumi ya ye de aboa ye ho solve your problems ne dia na I think say it's a whole aban bia wo ne botaye enti MPP said ya na omo ye omo niema ene omo botaye mu ne ye sononko
NDC so said oyɛ ne nneɛma ne botaeɛ mu no ɛyɛ sononko ba ne nyinaa ne sɛ yɛpɛ mpuntuo enti ma yɛnam ase na mene mu nwie ɛwɔ hanom nyame nhyira mo papaapa abusuafo yɛwura brother Philip ɛna wote ne nkan wote abena ata jamfu a amono odi amono so ɛnka ɛwɔ ha ɛnom na yɛ yawada enti no ma yɛnte enkomo kakrai emfiri hɔ ɛnom na yɛmra ɛmɛfa de aka nyina na yɛmɛwie dwumadie no